Yekanza kwethu it is Durban Network sila eCity Hall sengihlangana noFikile intokazi yakamajo. Fikile kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Siyabona ngisho imashi yakho namhlanje. Yebo Nkosi yami sizothi nje abahambe nabo abantu babo nje wabela eSouth Africa namhlanje. Yebo. Siyazi ukuthi bahlangene baningi lapha eICC. Uma ucabanga bazoba nesikhathi sokuphuma mhlawumbe bazonibona. Asinayo so kodwa noma ngathiwa abasaphumanga bazokwazi ukuthi sifikile sabe eminyango sazobatshela ukuthi sicela ukuthi bagoduke nabantu babo Nkosi yami sesi right. Nikhathazwa yini ngalabantu bokufika? Abantu bokufika mfethu zinika izinto okay beside ukuthi basiqedele umsebenzi bafikela ama Nigerian asifikele nama drugs basidayisisa umzimba. Bathatha imisebenzi like omasaluni izinto ezenziwa abantu bale South Africa bayakwazi ukuluka mfethu siyakwazi ukuyidayisela ama fruits bafike bona into i-fruit mina i-apple lethengile biza u5 bona bazolibiza u2 ngoba vele abanankinga nokudayisa into ezibolile and nabo abantu bala eSouth Africa abanye bayinkinga kuthina ngoba uyathenga umuntu uyabona ukuthi mina ngiyadayisa la icela uyabona into yami fresh uzoya kulo odayisa kulo uyayibona ukuthi into yakhe isinokubola uyayithenga ngo2 kahle kahle nje abasithanda abantu bakulawa amanye amazwe sesi right ngabo. Siyazana nokuthi walimala kanjani? Ngalimala eBluff siya koncedisa ubaba uPastor Mjosti usisi wakhe lo sehle sasimenzakalele ukuthi enene wagwazwa umuntu wokufika futhi nalapho wayezwa kuthiwa waseBurundi umuntu owamshaya amanxiba u40 something yeah. Walimala kanjani wena sicela usibonise nala Kwakwenze njani uzulimala kanje kwakwenze njani? Okay ngize ngilimale amaphoyisa aseBluff akhona lapha yakuleya ndawo ekwesigameko sathi sesenze operation sibatshengisa imizi eranwa ibona abantu bala eSouth Africa athi enene abekho sabahamba sibatshengisa emall athi mesibabona asibabambe sibatshengisa amaphoyisa sathi sinakho sasinesiqiniseko vele ukuthi bakhona because babetha abekho amaphoyisa sahamba ke saya emall safika khona emall safika sababamba ke ngendlela sabamba ngayo ukuze sikwazi ukuthi sibatshengise ukuthi nampa abantu bakhona la benethi abekho so ngalimala lapho ke because ngawa iNigerian lawa nalawela phezukwami lingibambe ngesandla. So mhlawumbe khona usizo soke wathola? Yes ngalithola kakhulu usizo ngiyabonga kakhulu futhi usungibuze lo mbuzo usisijasinta wenza ngokusemandleni wakhe ukuthi ngi-right bonke abemasheni march bonke bangisupporta kakhulu alukho usuku engaye ngaba ngalesibhedlela ababengekho meku1 ama visitors efika nami ngangisuke nginabantu sebusuku ngo6 ngangisuke nginabantu so ngiyabonga kakhulu ngalokho. Kubaluleke kangakanani ukuthi namhlanje niye lapha eICC niyobabona lama head of state eSADC? Kubaluleke kakhulu ukuthina cause njengama sobe sibona bona sizizwe ngazuthi sobe suhambisa ngqo umyalezo cause bazokubona sifuna babone ukudinwa kwethu sidinwe kangakanani njengoba belana nabo ngiyacabanga ukuthi vele nabo njengoba bengenela bangene ngendlela eright so abasihambele nalabo abangene ngendlela errong la eSouth Africa. Siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu.